armário laranja ou gaveta laranja. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo para Colega Serroto. Nebe makarela ni vídeo, né? Hoje lorong hasil halo vlog. Nebe hasil hanuri para Colega Serroto. Unsa hau hadiah hau ni plástico husi sabrauta nessa né? Ba saya nessa né. Cara né gampang los. Basira nebe makarela vídeo né? Sekarang imimane o alimane sira rumah. Kita luhan hatudu hala video ne ba iminia mai imnitia iminia feton hodi bela rumah plastik iha imni dapur lara ou senão se imni hakarak halo surpresa ba imni feton ou imnina ou imnitian rumah bel halo mesa e acompanha de video ne e se karik imni ne be agora nonton hela se imni feto kita luhan aproveita momento dane hodi aprende hodi bel halot imni dapur lara hodi bel sai bonita no furak kita luan subscribe Barbara que imbel ser tutan video ne basedek ma imi conhece hodi ne sira bel aprende hodi ne bel hadiah ser ni malaran sai diak e basir ne bema ka suportanami to helorong ami akar desse barak te tebes hol dika kuliah Barbara tangona agora mai to bare o insa hau hadiah haunia saco plástico. Belum sira, primeiro ita precisa massa aqua ira, nebema que ita tece ou ita coa e clarang. E depois ita husikela. Bem, maluk sira. Primeira coisa, nebema que ita tem que halo maka, ita tem que lipat, ita ni plástico ne barua hanesa ne, tem que lipat iha clarang. E depois ita cair iha ni taling ne, e ita dobra. Ita dobra hanesan segitiga ne. Hotu tia ita lulung. Ita lulung e a parte ni ulung. Mai be ita kita lulung to hotu tem que husik hela ni rohang para orsira ita bele sambung. Segundo processo, ita dobra fali plastic cello hanesan ne. Depois, ita carne ulung ne e ita tauba he plastic primeiro ni leteng e ita lulung fila fali. Lulung. Antes ni remata, ita tem que continua fila fali processo yang kedua to ita ni plastic ne hoto. Dan ini último saco, né? Agora hau taunians, né? E hau dobra. Oh, hau dobra não. Hau lulung. Agora nisansa, né? Agora hau tem que atar mania ba iha masaco ne be woni hau kuat né? Primeiro hau tamai dane hansa, né? E depois minha leteng, né? Hau usa hodi taka. E depois tem que halam para ida parte da kokos né tem que tama bahilar hansa né e depois dada sai parte da uhimi e halé tem ida primeira hau be lulung né tem que dada sai hansa né e agora fica hansa né tcharam agora ida né quando bahira maluk sira halo potona belerai himni gaveta larang ou senão talvez himni armário larang para ema quando ba numa karek lali hare besre plastic na krata ko tara hela ou soe hela mebe ema sela hatene kata ime iha plastic nebe maka arumado di dia kela iha iminia armário larang ou gaveta larang misalnya né quando imi precisa tinggal tarik. Tading! Padong! Depois daremos sai langsung. Jadi, quando ini precisa fil fali, tinggal hasai sendiri. Tadam! Fácil kan? Easy loss toh, maluk sira? Bem, bakolegi sirne bema ka hari ami video e se kari gostam ni video kari, kita luha share tu também maseluk ne bema ki mi hadomi e kita luha subscribe a mi canal, hodine ami semangat na pating.
Podemos semangat na pating, pode ver Hanoi na pating. Ideia rumah dia seluk ba maluk sir hotu ne bema participa helget e ha mini vídeo. Makneri zona maluk sira, obrigada para a minha atenção. E tá só malu fila falei e a vídeo tu mais. Deus, beijinhos. Vai me roteiro.